Nĩ mũtino hanĩkire rĩrĩa rori ĩmwe ya maguta ĩgĩthiĩ Busia kuma Kisumu ĩgũthanire na rori ĩngĩ gũthukio kũrĩa gũtũmire ĩte mwerekera na kũgwa mũkĩra-inĩ wa barabara. Kĩrĩro na kĩmako itũngire aikaria matũũra marĩa marigicĩirie harĩa mũtino ũyũ hanĩkire, amwe ao maumire na andũ gũtaha maguta kuma rori-inĩ ĩno, no 13 mate mĩoyo yao rĩrĩa kũgĩire na mũtuthũko, na angĩ 31 maramũkĩra ũrigitani magurara ũru na mahĩa. Usiku nikiwa ninalala nikasikia mlipuko, kuamka kukimbia nikuje nikakutana na wenye walikuwa wanachomeka wakikimbia, watoto wa mama wakina baba wakikimbia kuja kufika hapa, tukapata gari inaungua hapa na watu wengi walikuwa hapa wenye walikuwa wanachomeka. Wakiendelea kutoa mafuta, lori lilipuka ikaua watu 13 hapo. Ile mili tumesha confirm, na watu 5 wamekuwa admitted at Yala Sub County Hospital na watu 19 wamekuwa referred kwenda Siaya Referral Hospital. Rũhonge rwa kũhoria mwaki rwa kaunti ya Siaya nĩruo rũteithirie kũhoria mwaki ũyũ. Hatungeweza kujaribu kuwaokoa juu kulikuwa na mlipuko kubwa, hiyo moto ilikuwa mingi venye hatungeweza kufikia wenye walikuwa wanaungua hapo. Sasa tulikuwa tu kwa umbali kidogo. Moto ilikuwa kubwa sana, hatungeweza kufika karibu, na kulikuwa na watu walikuwa wamechota mafuta ya kwanza wameenda, wale walirudi ya pili ndio wale wameungua, ndio wale mafupa ambao mnaona iko mahali hapa. Wamama wamechomeka hadi na watoto pamoja na wanaume. Wengine wamesaidiwa, wamepelekwa hosi lakini wameumia. Moto kulingana kiasi venye ilikuja ikalipuka, ni ule moto wenye haungeweza kujulia ni mtu ako mbele yako ama ni kisiki, sababu petroli inapo ilikuwa naona ni kama yani ni kujisukuma ili ujiwezeshe upate kujisaidia, lakini ulikuwa moto mkubwa sana. Rĩrĩ ti rĩa mbere mũtino ta ũyũ ũroraga andũ, ona thengia ya mũingĩ kũũrio ũikare haraya rĩrĩa mũtino ta ũyũ wa rori ya maguta wahanĩka.